Good morning, my neighbor. How are you doing? Are you feeling okay? Bose bimeze neza ko n'ubundi niyo byaba bimeze nawe ntacyo wamfasha urabuze na desi yo kudodesha uyu mupira wawe ahubwo mbwira ibyo umbwira vuba mfite gahunda ndi kwihuta. Ufite amafaranga nca kuri telefone? Amafaranga se nayiki nayo kuguramo gaze urayiteka hose cyangwa nayo kuguramo imboga urayirisha? Oya nca kwirya. Abo dayimoni se bagufashe bagutegeka kurya telefone nabaye wabuze ibyo urya se? Nyine boss ushaka kuba utari kubyumva. Nyine wowe niba ufite amafaranga bwira ifone nca kwirya. Gusa ibi ni ibiki banyarwanda? Niko hari badge ubona yanditseho ko nshizwe gutanga uburenganzira ku bantu bagiye kurya. Niba ushaka kurya iyo telefone genda uyirye. Amutesha mutwe abantu gusa. Boss ushaka kuba utari kumva ibyo ndakubwira neza. Nyine ntago ari kwirya nyakwirya. Nukwirya byo kwiruka. Oya navuga ko nshaka kuyigurisha. Kare ko si uvuga gutya. Uri kuyigurisha ngahe? Boss niba uretse gato. Mbere yo kuvuga igiciro, ndagira ngo umenyeshe ko ngira ikibazo cy'umutima. Ubwo rero wirinde bya biciro by'abacuruzi mwiharaje cyo kuvuga nka uri kugurisha ihene ifite abana babiri kandi uri kugurisha agatelefone k'amafuti gatanga amahugurwa y'abarimu. Twagiye uri kwigisha ngahe? Boss ni 20. Oya se, ibihumbi bingahe? 20 gusa boss. Reka nkubwire. Tariki 28 z'ukwa 2012 nibwo ndambuye ibiganza cyane kubiri no kubeshya. Mwene Kanyabugande ndaheba reka nkubite inote y'igihumbi. Subwo. Aranavunje. Gihumbi boss ko haba umenze. Wisereka ture iyi telefone yawe undi kuni imeze. Ni gute ntagwenda se telefone yawe kuyatsa ubona ari kuyenda yenda? Boss afite ni telefone. Nica se ubundi iriho. Dore bagira gutya. Social media zose zirimo. Facebook, Twitter, Instagram irimo. Irimo boss. Okay nayibonye. Ndabona phone yawe nta kibaye. Amafaranga si yayandi. Boss igihumbi yawe ari make. Make se ubwo amafaranga menshi uzi nayaye. Ngo boss ongera odesi. Nawe urongera ibuto hano kuraye nza nitabiraho. Nje boss ndongera ibuto ndi Samsung akoze iyi telefone. Gise ndongera odesi ndi Beneri ikora amafaranga. Boss na kibazo kizanye n'ubundi uwo byarabyimenyera. Ese boss yana amafaranga? Hari aho ngaho nyine ugiye ndikoresha mu gihe.